Haka step jaka nyotre ukala lingkot ahaja arpulai kaladon ke Pluh ke bajur haka Iew Baridua ke badan Haribhoi district Meghalaya. Kani ke Pluh kelas sedang haka pon lashi tengi ai min step bar kala bam du ya kumbak hat nyoteli ai ki Dukan. Mare yo jiktip halor kani ki pulit ding kila tu chakate ga jaka balala ban tem ye kani ka ding ka baklang hadu haka por kumban ru baji ai min step. Dan bok bahag ni kajing ja option dan manu rupa bensau. Kat kum ka kubor belayo lum loong ba kajing julor na kani kajing Pluh ding kalong kumbalai pulak ai tingka. Bar ki pulit menta kidang penloi kajing tokit ban wat e ka daw halor kajing Pluh kani kayo. Masuk na.